Kakenhun kesur ke beri nyautrap, kakot kaya wer, ya kipat ba, kibadang kwa, ya kasyong suk syong san, haka jala, bakin milang, haka tegas ngi, bot kerparu, ya ginong mi kemat, kibadai ban penyo, ya kajing bishar bohok, halo kajing sasa diap ubat ce. Tekani ka khandai terik, kumbra kular hi daga sorkar ka jongi, kari ka sni bukerpang, ya ka ba mangi hi ka kenhun, kipat ba jongi jala bro kawai kiap kmi lenti. Bangi kermen pada ba kini kinong mikmat ki jongi. Kin ba ngira pha kum kipat ba sakari dobar thawan. Kin long ki balai thli bat beslur. Ban yada ya ka hok long breu man breu jo no song jo kan ka jela ka jongi ban ya sai man penyo ya ka jing bisar hok. Halor kene ka jing sya setiap imim pet hingsa jo uwe ni kerang ba jo ka jai breu jongi. Ngila kenturu hamtame lemba jo kira patai khobor. Bahkan ni khandai tering ngene mi pai bahi ban pen sneu sya kiri kin re fongut kino mi khmat ke jongi khamtam me sya ka sorkar ba nginem long kita ke bisong klikti le lani kita bacu sngap nak kata kadau ngi kerpan ya kini ki kenhun ke jongi ki bala don bentana do sistem tam ki bala seng ya kini ka suruh beli nyautrap bangin ya poi kum kadak kajing ya pen kamau ba haduk mentah irang ap khmi lenti ya kata kajing bisar hok ba ni kermen ba kani ka sni khandai tarik kandai ka sni jong kajing job joka hok ya pop ba kandai ka sni ba wat ya kibri ke badan ka an dan kile ya ka bakala on pun sistem ya ki kat kum ka an mala kren sai krar kajing secara demokrasi ba ka an kam jupet kerdan ya bala ale bakala on sim ni kedenti joka an ni kermen ya ka babha ban khmilinti ya kajing bisar hok haka di kasni ka banuan